Biblia dijorimos akaraniki nishu unay watamantaño waykuna panaykuna nishu unay watamantaño sumamos riki waranqa watamanta riki siglos muchos siglos riki primer riki escribicamos karan kaina más antes tak mana escribis kapatras kuran porque el ser humano mana riki yachayllañachu karan sino nesumamos riki pisimanta riki kunan hina riki desarrollo hina riki hamushan imina riki ñawpa taytans kunapas mana ñawinchayta atrankuraqchu wakinkunaqa riki ñawinchanku pichayllataraq riki hasta kunankamapas kami wayqinskuna pananskuna campo llaqtanskunapi wakinkunaqa riki mana leytapas yachankuchu mana riki qillqaytapas yachankuraqchu entonces aqnaypuni riki karan más antesmantapas los seres humanos entonces chayrayku riki escribitaqa yacharanku posterior pero ñawpaqta rimaranku Diosninchikman alabaranku Diosninchikman rimaranku wayqunapanaykuna entonces chaymi kashan chay salmos niraykis riki wayqunapanaykuna entonces chaymantapas wayqunapanaykuna riki escribikamuran chips riki romikunapi escribisqa karan qarakunapi karan hinata riki papirupi no entonces papiru rollullapi karan ashwanpas riki kunan punchaykunaqa escribins nuqanchik riki izquierda larumanta pañaladoman escribins pero ñawpaqa mana hebreopaqa riki qillqasqa karan ashwanpas riki pañaladomanta lluq'ilaruman riki karan wayqunapanaykuna entonces de la derecha a la izquierda no la escritura entonces anchinay karan wayqunapanaykuna ñawpa tiempoqa entonces anchinata riki escribiranku hinaspa riki chaymanta riki bibliapas riki rikhurimuran kay ishki canonkunawan wayqunapanaykuna canon de Palestina no canon de Alejandría no qanchis mayqan canontataq no qanchis kasukunchis mayqan canontataq no qanchis utilizanchis wayqunapanaykuna kay canon de Alejandría nisqataya chay 70 ancianos paykuna riki escribieran chaykunata riki chayta no griego rimaybitaq karan chayqa no qanchis utilizarán apostolkuna Jesús taytanchis paykuna utilizarán wayqunapanaykuna primeros años de los cristianos ña karaña chay 46, ¿no es cierto? Anchi libro kuna ña karaña, ¿no? Hebreo manta traducirán kay anciano kuna 70 ancianos paykuna traducirán chaymi chay canon de Alejandría kunan yapanchis iglesia católica yapan mana huk pastorchu imachu wayqunapanaykuna ashwanpas iglesia católica ima watapin ninkispachá kay 382 watallapiraq Papa católico, un papa católico, mina riki Papa Francisco Gasha, anchina riki karan huk autoridad, riki kay sumamos riki iminan Jesucristo taytanchis dejaran primer papa de la iglesia, Papa San Pedro apóstol de Kik, riki Gasha niki San Pedro apóstol de Kikana, kay paymi karan primer papa, chaypaq siguientinkunan kay San Damaso primero, kay wata kasha niki año 382 chaypi, wayqunapanaykuna junio kay cartakunata San Pablo escribisqanta porque San Pablo escribiera niki años 50, año 40, 50, 60, 70 anchi watakuna escribisharan San Pablo qillqaysharan carta a los romanos, carta a los colosenses, chay cartakunaqa kasharan imina riki kaman waqwalakunapi cartata enviayman noqa otra riki hayuneman enviayman chaymantataq enviayman riki Cosipataman Urcusman aqna ch'iqipi cartakuna kasharan pero riki huk papa católico riki chayta huñuran wayqikuna chayta niran huñusunchis no chayta riki kamachiran San Jerónimo payta kamachiran San Jerónimo phaway traducimuy chay hebreo qillqaypi kashan arameo rimaypi kashan hebreo rimaypi kashan griego rimaypi kashan kunanqa latinman traducimuy nispa nata riki San Jerónimota riki wayqikuna kamachiran entonces chayrayku riki San Jerónimoqa traducimuran hinaspa riki ña karaña huk lista pero wayqikuna yachisunchis qillqakuna rikurirapuran chay pacha tal evangelio kunanqa tawa evangelio kashan tawalla kashan kunanqa churasqa evangelio kay bibliapi pero ñawpaqa mana chayllachu karan ashwanpas huk evangeliokuna kapuran entonces huk cartakuna kapuran entonces chayrayku wayqunapanaykuna mayqantataq aqllasunri nispanirqanku entonces paykuna churakuranku hinaspa San Damaso nepuran San Damaso primero en el año 383 kaymi Diospaq semin qillqa nispa paymi chayta definipuran wayqunapanaykuna huk papa de la iglesia católica pero manaraq qallarchaqtin huk papakuna ña listata hina ruwaranña wayqunapanaykuna manaraq papa San Damaso kaymi Dios pasimin niran riki kay librota chay ña riki huk lista karaña huk lista no ña kasharaña riki proyectopi hina paykuna riki yasta qhawacharankuña kay librokunan kanman inspirasqa Diospaq inspirasqa nispa entonces chaymanta hamun Biblia kay iglesia católica Bibliata hukniypiqa ruwan wayqikuna o sea huñun llapan cartakunata haqaypi kasharan waqwalakunapi haqaypi kasharan cartakuna kunanqa huñusunchis nispa aqna Bibliata entregawanchis makinchisman kunanqa kashan 73 libros wayqikuna kay Diosninchikpaq semin qillqapi wayqikuna 73 pero wakinkunaqa tapuykunkuman wayqikuna
Imanaqtintaq entonces hermanos evangélico kunaq mana riki 73 libros, ashwan riki a ver, Haikan, 66 libros, ¿no es cierto? 66, mana 73. Y mana no can 73, porque no can aceptas canjes que canon de Alejandría, griego, rimay, traduces cascarica, anchita, o el cona panagona, cheita, aceptas canjes, Jesucristo, utilizaran chay helcata, apóstol gunaps helcata, cheita, neran, curiki, que San Pablo, o el cona panagona, neran, que carta a Timoteo 3, 16, chipnin, que nada, toda escritura está inspirada por Dios, Nespa, toda escritura, lapan escritura, y nas para referir, chay 46 libros, canon de Alejandría Karan, ñaupa testamento, anchimama referikuchan San Pablo, dicen, toda escritura está inspirada, llapan que helkan, 46 libros mi inspiras a Kasian, nespa, servinmi, corriginapa, educanapa, nespa, nin San Pablo, el conapanegon. Entonces, cheray con cans cristiano, que alguna cheita o de pero wakin hermanos con can ya biblianco, menos 7 libros, ¿no? 66 libros, 66 libros, manto yo pa con checa, 73 manca, 7 libros faltan, o alguna panegona, 5 y 6, 7, o alguna panegona. 7 libros, ¿no es cierto? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 7 libros faltan. Hermanos evangélicos, chita poco suma. Y maraikutak paikuna kechurapuranco, pitach kechuraprane, pikunatach chaykunata ruajrikashan. Entonces, walkuna paneguna, que hay respuesta acá, historia perra kainata. Judío runakuna. Judío runakunapas que manan paikunapas no canskena walkuna paneguna que 73 libro ancho queda kunku ashwambos walkuna paneguna paikunaja biblianco 39 yan walkuna paneguna 7 libros tan kechupunko judío runakuna chay Palestina riki hebreo griego rimay picaran que anchita mana aceptan cucho hebreo picajlata walkuna paneguna hebreo rimay picajlata aceptapon judío walkenskuna haqay kunan kashankura paikuna kunan kamapas biblianco paikuna 39 ya faltan 7 libros entonces rike mana antiguo samundumanta kechupunku paikuna kechupunku hinas walkuna paneguna hermanonches evangélico walkenskuna pas judío runakuna hina Hichupulankuta, Wakuna Panaguna. Ima watapin is Inks Pacha, walking on a rigi hasta Pukshangunariki, Ima watapin Chay, Hichupuin in Kamangara. 1825 Anchi Kaman, 73 libros, Karan Wakuna Panaguna. Pero Chimantariki, Hichupunku, Kai. Sociedad bíblica antigua, sociedad bíblica, sociedad bíblica antigua, 1825 anchihuatape. Entonces, que Martín Lutero, por ejemplo, que Jamoran Kai 1517 anchihuatape, paipas que mana kechurancho chay 7 librotaja, canches librogunandaja, mana kechurancho, ashwampas apocalipsis kepan manchurarapuran. O sea, Biblia anclaro kepan manchurarapuran, pai, kay canches librogunatas 7 libros, chay manchurarapuran. Hinaspa riki chaymo walkuna panaguna no canches tapo kunanches y maraikuta kechunkuru nespa judío runakunar imanaqtinta kechunku mankaran porque walkikuna panaguna yachqanchis riki judío runakunaqa riki wañuchiran Jesucristo tanchista hinaspa p'inqakuspanku paykunaqa Jesucristo tanchismantata rimasharan antiguo testamento chay por ejemplo sabiduría le hizo mancheja sabiduría pa walkuna panaguna kashan Jesucristo tanchismanta rimasqan entonces sabiduría pita rimashan Jesucristo tanchismanta cheja kay judío runakunaqa kechurapunku chay librokunata ima libro kunacha Jesucristo tanches me refiero que kechurapunku imaraiko porque judío runakunaqa que mana aceptan kucho Jesucristo tanchista Dios ta hinacho ashwampas paykunaqa ningo profetayan nespa no profetayan nespa ningo entonces mana paykunapaqa Dioscho entonces tapukunchis hermanonchis evangélico kunapapas igualatacho manacho Jesucristo tanches Dios no canses cristiano católico na baja Dios ya entonces cheray no canses cree aceptanches chay 7 libros tapas walkuna paneguna chay pia kashan chay por ejemplo que no canses y maraicos misata santa misata ruanches wañu pos karuna kunapa por ejemplo anchi tapuiko kashan walkuna paneguna chay kelkapi Macabeos segunda de Macabeos anchi walkuna paneguna kashan chay chay helqa walkuna paneguna entonces cheray kori que no canses misatapas ruanches wañus karuna kunapa wakin kunak ningo wañus kañata kashan entonces mana cheqa balinñachu imapapas nes wakin kunak ningo mana yanqapaqchu mañakunchus ashwampas chay llapan escrituran llapan Biblia inspirasqa Dios manta kashan chayraykun chaypi nishan Macabeospe no canches mañakuyta atasumami sacrificio kunata ruayta atasumami wañuq runakunapaq huchanmanta pampachasqa kananpaq nispa entonces chayraykun no canches mañakunchis walkuna paneguna chaytata kechurapunku hermanos evangélico walkinskuna chayqa paykuna acaso mañakunkuchu almankupaq
¿Acaso tu cangucho banda kunata waños pariki amban kuchaypas chincha llamari que apapushanko entonces chiraiku paikuna qichupungutas mana takanchu cheka mana entendengucho mana yachangucho entonces chiraiku walkuna panikuna chay faltan hermanos kunamanpas chiraiku no kanchis yacharinanchis imaraykun chaykuna suceden chaykunata entonces chay walkuna panikuna no kanchiska prepararikunanchis chay kunamanta walkuna panikuna entonces chay hasta 1825 73 libros kasharan walkuna panikuna chimanta qechurapun sociedad bíblica chay wanemuranchis walkuna panikuna entonces Apocalipsis qelqapin walkuna panikuna nishan ¿no? Apocalipsis qelqapin nishan walkuna panikuna 22:19 nishan si alguno quita algo a la palabra de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida en la ciudad santa descritos en este libro ¿no? Entonces cheray walkuna panikuna no canches manan qechuita atasumancho nitaqmi yapayta atasumancho Biblia man kasqallantapunin yachachinanchis